Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala nebine Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Arab harfleri bilen tanışu, yazı derslerini devam etimiz. Ötken dersimiz elifni alganı, bugün indi B harfini alıp getirimiz. B harfi bilen muallim seni derslerinde alganıydık. O bizden yumuşak harflerden B, B, bu deyip nişik ol bizden başta tanışırız nişik B harfi özü yazıla, ondan sonra başında, ortasında hem ahırında. B harfi bizden oң yaktan sol yakka yazıla. Hem nişik yazılamını aytıp ko'rsatam. Anladık. Oң yaktan sol yakka hatlik, anın indi bir kiyme şekilli ıyaсын yasayır. Şulay bit. Tağın bir qabatlap ko'rsatam. Ondan sola. Hem ahırında nokta koyabız. Bu bulabılının B harfi. Sızık bilen mesela defter aldık dey. Defterinin sızığı şulay bitinde. Şu kiymesi sızıqның üstünde yazıla. Mezrekkin eskeretlenip kettiğinde. Hem aslında sızıqның noktası koyula. Olsun bu bizden fethalı B harfi. B. Nişiksin ol yazıla bizden sözünün başında, ortasında, ahırında. Şulay yok. Oң yaktan sol yakka taba. Bu bulda bizden B harfinin şuşundayık kiymenin deyik bu yaza başlangan pişmağı var bir. Şunun şekilli mında da başında şulay yazıla başlay. Көрәм bu yazılışını iste kaldırabız iken hem ahırından nokta düşeyken bu bizden bulda B harfi. Emine ortasında big jaylı. Şulay bana devam etip kitede süke tau etip mingireyken tau uyumu. Şulay bitinde mine. Hem ahırına nokta düşeyken bu bizden ortada B harfinin yazılışı bular. Ahırda yazılganda şu B harfi şekilli bu aytıp kene yol boyunca barada B harfi şu iki yakka kıymanı kötere kiymeni hem asqa indi noktası düşe. Ortada, başında, ortasında hem ahırında. Eğer de biz şu B harfinin formasını iste kaldırabız iken bu B harfi şulay bir. Manda en mühim nerseni iste kaldırabız gerek noktаны ana. Ve şu kiyme formasın hem nokta. Ne işin degende mine qaragız. Şu B harfi başı manda nokta koydu iken gördük mü bu B'nin indi harfinin başlışı. Ortası şulay nokta, şulay bir orta jerin qarasak, anda tau iyimi gene jetmey. Eğer de şunday tau iyimi bola iken hem ahırda nokta. Bu indi ko'rsata B harfi eken. Mında da indi manda bir kıyması gene jetmey, hem mında nokta koysak B harfi çıga. Eğer de biz şu formasını iste kaldırabız iken nokta bilen asta nokta B harfi deyip şunday kiyme hem nokta deyip bu bizden bula B harfi. B harfi de indi etkenimşe bu aytıp düşebiz. Başında yazıla. Şulay nokta koyabız. Ortada minebіз tauga. Ondan sonra indi düşebiz. Hem ahırdan nokta koyabız. Mında indi bu aytıp minebіз B harfin. Şundan sonra bu aytıp geri düşebiz. Hem ahırdan nokta koyabız. Yani B, B, bu. Tağın da anlar için biz hazır bütün mesela algan elif sözü bilen alıp getiririz. Tağın da anlar için. Mesela bu bizden sızıqtı. Defter sızığı şulay bildiğinde. Dedik B harfi bizden başında şulay yazılı. Elif bizden nerse dedik. Eğer de yumart harf keleyken B harfi bizden yumart harf o iki yakkada kulun suza. İki yakkada yerdemge kele. Şulay bit. Hem elifke de kulun suza. Bire. Medi. Mesela buna başında keldi şulay bit. Elif. Biz köterdik. Üske hatlik şiydik. Hem indi tağın B harfi keldi ahırdan. Noktasını koyduk. Sen babun işik degen söz Arap dilinde babun. Demek nişik buldu? Babun. Ortada nişik yazıladı?
Мәсәлән, тәббәт иядә тәббәт сүзен карап китербез. Мәсәд сүрәсендә Т хәрефе, менә Б хәрефе ничек уртага килдек? Тау итеп идек, шулай бит? Т хәрефе монда һәм Б хәрефе менә сызыкның астында ноктасы була. Ә бу үзе рәвеше диек, формасы инде Бның ул сызыкның өстендә була. Менә Б хәрефе. Тәббәт, мәсәлән, тәббәт. Мәсәлән, тәббәт. Күрдек, ничек әйтә ул безнең сүзнең уртасында килде. Монда күрдек, менә ахырда ничек килә, ничек инде монда башында. Иш инде безгә менә бер дәфтәр алып, дәфтәргә инде язып чыгарга. Ничек итеп? Ничек, мәсәлән, монда дәвам итеп күрсәтәбез. 1-2 ел башында ничек языла? Шулай бит инде. Шуннан соң берничә ел язырга кирәк. Ничек уртада языла истә калдырырга. Һәм инде ничек безнең мәсәлән ахырда. Һәм менә шулай истә калсын өчен 1-3 ел язырга кирәк. Б башында 3 ел, уртасында 3 ел, ахырда. Һәм инде 1-2 ел әле Б хәрефе менә үзен генә дә язып күнектерергә кирәк. Ничек итеп? Б. Бәлеш дигәндәге, шулай бит? Теге әйләндерсәм бәлешкә охшаган, шулай бит? Б. Бу аның инде язу усулы булды. Уннан сулга таба сызыкның өстендә шушы кимәсе диек, ә нокталары аста бара. Менә шушы рәвешне истә калдырсагыз, шушындый кимә белән аста бер нокталы бүтән бер хәреф тә юк. Бу бөтенесе Б хәрефе. Бәбун. Мәсәлән, бәйтун. Тагын бер искә нитик. Бәйтун. Бәйтун. Йорт дигән сүз. Б башында күрдек, шулай бит? Бәйтун. Шундай рәвештә безнең Б хәрефе языла. Субханакалла ва бихамдик, ашһаду ан ла илаха илля анта, астагъфирука ва атубу илейк.